Center, Federal Pfizer. Okay, so we'll start in just a few minutes. Welcome, welcome, welcome. Gusto wigat nun. How did this EPS80 get through? Pain ko sa mga wigat ngan. Kung ko, taking, ito na ba may mga long. CBI na gawo. Oh, mag-website lang siya. Never mind. Ay, kanyang da clean bell na magusli nga wiya yang naging trust ko. Surely dara bang the clean bell. Mamay sa kan like ya share ya wun. May sa suos. All right, kaya gawa na si Waskewa. Pain ko was kulon singkat ka mo lash kulag yagot kat kaben osun ke ko ni sisenge. Betli kita pro yang anak kalim din ale live stream slash nge kat live stream na ke Facebook, YouTube, mandigat ke YouTube. Awaya pe
Roku channel na duman when be Fire TV. Ang kinakali yung masang ko sa mawikat ngan kumina tala kung going liyekat ke TV na duman if in kung going Facebook lom ko musto nga website lashan be kasreacng.com. Na uya going anabel na kayo dig interest ko maash fin Ontario, California, dig interest ko lash fin Kent, Washington. Na dig interest ko nga siya kila ilan kashakat i-guess sa taga nila siya kasi proye nakatawash namin. Dig hindi. Ano rin bela na siyum? Global Abonsole, Gewonsum, Pine Ghost na kayo ama ucak targi Belgingen wigat yang. Ina na siya kagat pasta ke Belgingen siya ke kasha fakat fast namin. Speed be pasta yetom gat flat lash nexinik na orelaksin kaksak lash inak flat jikom. Da kom bakat multi fan nama orelak shaw fella. Regat lemeta. Global lap na sumogat. Kaya kung nakarangin kat nagigadjust nagi finfel singi nagisarap siya somla. Inge kikata ko lain matayang nagigas matalom kat papagat seksyon kuminak nas wikat. Wikat awiem tanin siyas kasyakat fakit kikaslom the fakit klasha in makimasim kikas matalom. Nanak nas wikat kadita lakat mait fotodo lain mabasbas. Ekat kulom alap na simukat lakum cetui inakin si woyekat enorek magringat in kalan sa pweko. Nang Sifac kulom alap na siyum ke vision si makumesang siltang na siya ulala kaslumin gan fakya galikin ng ingal ki kastas mit kushay. In ka in siyun ba met wiyesha nakata falyang nagipel singi ki kauli iway na alulasya. Panang usin na siya kadin kain engankin kadin sa sakin la kadin kain wi fakir ke kastum ke pesing en anak nas wikat kastam tanin siyan met wiyash ta kewa ma wikat betar ke pesing aglena los kisula lalos elos pema kadita ma wikat anin bet in maskia kat nusheke kashalamakat nakmanas irum magay fun na may maslash kain fun na may wiyash maash makadita sukat me pain kain daka sukke medical care vinen yana kat pray ke elos na kayo masak na mutan pe singi kibelin yok shala kat papa manakmanas wela los sangka na silos la kumaki atari maula na sish kumplani la darin geniklash Leila na shesh metal alfungi. Nakkewain kain talekat telgi matan gati oye peki makuluk makat kapri gati ke. Leila kaslumin talekat le kaslumin kain kolkat ki pelsingi ki pandemic singi. Papakalan katakulan fast namit. Kung vakki kaslum inakkayekat siya kumong yang darin na kela yen luo katolo to kaniwe kung may oye pekashme. Kikatetoingia katakulan fast namit lalfungila kami kasyakat kinem kat fakulo amen pamlasyorle klamalap ngaya flogun bela na yum. Alright, take it kumkulo. Kumkulo, kita fast namit nag-program lasho in mit kat fast namit ang space spell siya in pine coast na kayo. Kulang walap kaslosan, ikaw na Zoom, na suwas kayo. Kanda ak fashion program siya kayo nisa na kayo kisipin lamali si Sifac, kauli, na gasal god inyo na fakipel na kayo. Naoro, mga siya supeyok mara kad ak fashion, kanda ka pandemic schedule sa lash ngayon, kanda ka Tuesday, Wednesday, Friday, o yepe, Sunday. Nanganyo kami ni nag-fax lang kami daw kiyan kung hindi kat ke website lasho kung sum kasreacng.com KAHSINKOL.com kung sum YouTube hindi kat ke YouTube kung Flash Smart TV na to kung hindi kat ke Roku channel kung Roku kung search app na kung may search Kasreacng na
download dia gumigan liye mga akfashing. O epena na ke Amazon Fire TV. Finash Fire TV sticks in the two get Smart TV duman. Bundi ke. Na oye ko kita sramsramkin may knocks na oye ko. Ngan jusa de interest call na ke de interest call. Si veslas na oye ko ngan. Lumalap tamal sila, baluti na wuwusi ba kate so ang kenge. Fak mo masin selan uin mo et siya. Akfalye yakle. Na britsa ke me to singalakos pa. Meron singalakos fa singal dolun ke longol siya malutut siya. Okay. Na bago ba kita sramsramkin ke fak foto to miniju siya na when naksen. Meje sramsramkin yan. Sramsramkin ya kyoke ka ma ita kang chinlem siya lalaman man si kete ye met leme kostau sin singa na masing si kyak tukun na enwaki el siya matakain second line ganek lala John Baptist na pagkate Sramsramkin Na so kung sramsramkin ko soccer lang Jesus Christ parang ba. Amen. All right. Okay. Kaya kita first namit na ke unsugo luka magren use in sang lulap may nunak clash nunak nag-week. Kada sunirol talimdan luo may seneli soya ko na mes we get ke unsugo Sifac unsugo matan po wala na. Mas we get killed sugungan. All right, kulona sum senali soya ko ke unsukungan. Kida shuna ke may fire clash na ke gasin ko.
Intuitive feedback killing na suos na kayo na vinash pelos mesta ko na website lasha website sila kan ba www.kasreacng.com kumelie on ngay speluti kan akfashe ngay may matakaw cash ke po siya noon ngayon ko kainin as information sa kipel sa kaya siya website lasha in mo may nakaw so nag-e-end na inis la information nga in mo fincha ko pa information kat siya nga may isang cash ko siya nakausap wigat siya nga kataka wigat nga mas fin may sa Zoom kumingan like ko share yepet telegasting na kung finso nag-YouTube diyegat ke YouTube diyegat katsukudan raise funds nga na as oya makita kan raise funds siya oya ngan pa kat fin naka YouTube kung gusto fin as YouTube accounts loos na gusto ko naka YouTube sukasin ko sukumgan sukinek serle na kung like subscribe naka kung hindi kat ke YouTube na kat fin sun percent subscription na kdekan dawek or magin bangal dal idalakan dawek or magin usi advertisement na kimakadak fashion na pangibesiin ka magdakan kuna kdekan raise funds shipin funds pakat ke raise aliyok may nakinak fashion siya finjak lash nga pa kdekan ko lash Mashlon may ito. Inash iwe silang gasin ko. Nasin may ito. And makanash ko. If yung bang in Seattle. Pangat target venue sa mga tsuk. Kat kena na gamin. Taking Tresco. Taking Istania. Mr. Frank. Taking is Anna. Ilos ashwe. Fin siya ko pa. Kaya yung kansuwag si iwe. In mo as enin da kaini siko enin may da som cash o mawe finchak slash kan pa then raise money ko funding in gansang igesa siya office ngay then mo in as matlon may da fin pa kumkita kasi siya ke kumke ito ke computers kumke suk health insurance kumke fin pen ne ke pa na fin pa food bank mayan paper marshals na Kevin pang kasam kun nag 501c3 kat ekin non-profit kat some cash since state level ko federal level in sa musina sin may lasho na in mo kidente Akfasya mga ingel sil take interest ko lang ko. Akfasya mga ingel sil Mr. Frank. Bayan, as neighbors lalos, kanabela mo, parking ngay tiba nalda, wood tiba nalda, iti nalda, musi, insibisan sin neighbors nga, or kat fin ko na iwas, in mo may da kan suwasos na niwes, som cash, isang na cash ko na akfasya, di ba, majis ko siya, gawin na. Mana sinbet nakawa may ni now. Bayan pangin 501c3 slash nga. Kad na kidan mata ke akuklan IRS. Naro kat sugog genek kidan mo kan raise funds in mo iges la si office nga in mo kidan mo kan use may cash ko o mo kidan sa cash mo it lash ko lusi mo Bangin siya Suprema or kat sugog genek in raise funds. Naro kung finsom nag-YouTube na some subscribe na channels sila ko min like ka fin ko share ye ba Facebook ko kung fin may as matayatala ni ke Roku channel lo nag-TV duman sukasin ko download the apps and ko mo diigat ke Apple TV bell say Apple TV become available. Now, or Amazon Fire TV.
som nag-e TV duman chukat yakwe kumeliye talik maud ngay sibeliye past messages ko fin live stream lashin kumeliye aspeke na banga may fact to yung agyakile mi ngani sabi ding just ko lilash may fact siluma yorol beti kat fact mi nagyon sugo na kachun ke bilut lasho tegin di ash may fact yo Glomalap damal sila ke may fact makumakalimingan ngan wi kung benaglen with wi asma utyak pedare ki pelsinge kung fakal na si behinds damal rubon ka meliseto siye ko usma utyak Mac Miller factual damal sila ingin na ki kasa na ki fact ki office singe li sima mga konek ki kasa ma el fact mo ngakan wi kasa fasigi kasalan kat nge ba Sima singe na mga kilala kadamol sila pa as digital divide si. May digital divide singan. Li pakam kumle kan more kisima anan furo lala ya. Digital divide kumle naman musenge pakam ng computers ta met na talas nge ka matwa siya na lak nge inka nutyak na ke inlutela Bentalik na ata siyang singi kafu fuki kafu lalo si fena na ofasingan in kain me cash shuke pun metas ke apange uchak lum na ke computer kuminutyak shuk cash nge in makanawas na isolation si lalo sin long si los ngan ko me elosin kain uchak pa na ke pange social media in kan sabra pensin gawo klane ni ke uchak nge Facebook makanin manganin sa cash pe saya na Mana ka direct magin benaki fact ke kastan kat me. Nangan fact ke nag digital device nga arch. National be. Lumala. Taking just kung di mas kung fact nag technology nga Akasho ye me ko shwan ko shmasum na ko probably al ko shmo singaw mo. Akasho pasta sen el ma micronesia na masum nage angular mo weng belgel in laman may nagdal sa palm phones man belse laman il te may gini lang il kito kundi fon bile in siak il ki wi da guy but il ki wi da laptop ma Nakun elfon siya na nga mga kabash na kaya IT department siya. Nga kaya na ko singa nga sumane oral guessan sila lang galim kaya am tek lotoil. Am tek lotoil na kaya siya navigation kaya siya me basic concepts singa. Na I kid you not. Malam todo naging malamon ko. Sige yes mo. Udak laptop, udak tablet, ko fin palm phone sinado. Basta ke meeting. Ano lang tadiksyon na advanced na kada director sa na. Da nga fact na ke yes yung mayen na. Dali every household should if not already, should have a computer. Mayin, digin kung galang ka nagya makumak fashion. Nagya mga nekla applications nagya health plans, whatever. Kung finna kung bookye airfare silum ko schedule ye managaway in our computers. Na Katfin ashiwe silash nakitekan ashin mashlon may nakitekan cash on may tlash in kanaus la mega sedegin the fact kanaus la ang in fon in motoela nakitekan kanaus la ibsenganin mo kumdi ngakong fin katfin I mean there's no questions about it. This is the direction that the world is going. Technology. Now, got in a good short na kaya, Nanga fact kinoy yung mayin
Paro ye limi ko sum la ngam tak mokle online teaching ko online Bible study nge o'clock me past up dale mo katen na mangan katen na lagi din we ask mangan nga nga va kum som ke kadel sa jil Moses na langan jil Moses mesin po ngan may bis Sifac iPad si mati iPad si iPhone mati iPhone si sikal sa ko sikal sa ko nga and siya mama may look down upon for a shepherd kadel maging staff ko nga mululap tausin may deliver the Israelites ikora lang may paspas nara mamashin daos nga kadel maging may siya nara katke bangasi o yelash yata yining yung akfasya mga hindi naman nako life we're alive lalos ke lutiga mesin mo tasakta yeli me kas pasum na may ta either kidal sanga shuen na minash as divide ma tigin digital divisions or dangerous lotram ko as fun kilesi na ding nga kumait nga gas ko siya nga ma ko siya ay ta oy jilash mit ko siya min nga naking mit ko siya pe kada pala nga likin mo sin nga mo na nga ito nga sramkin ning sramkin te ikaw na nga likin na or ka no oy jilash kan caprigadi from advancement na kipang mama pang trend singa pangakumin na kiden atiyang na ke motayot na orang ngaliye mo iwas yang kita kan lutut pa politisi pesang usi tools makin na ke ako na nakayulash nga ako na nakakatayang kuwas ka ba na rin mayan when si pena si skiden mata ito gastan ka at may tlashan na when si pena the harvest is plenty but the workers are few ashpesi naro gigat pa sa mi yining yung ako si tegat tatari feature ko ba yung mga sa Sacramento ko clean ma ko fin they can just go live in friend so was an ashfin in Washington State. Maganda kayo ni pa na mga siya gidan okay sure na when supe ngad mata gidan nito gaston ka kat suwag sigyan kay sa gacha with flash. Kapalan si Benson ni was again mine in maginyak in pento ko ni may ito in magan in sramkin gaston ka. Got registered are if in California, Washington State, away ben Hawaii. Na mas na ikol ka di fast namin nga pa funding. Kasi kung na funding, asya applications kat tayo nag-grants mo. Kasi kung na mang fast namin. At projects kat kigasyo na kusa mo ashtari mat kasyo kat kusliye kat. Dile magadak fashion kat quality ke magadak fashion ala yoktari. Na hindi na katash ko yung katatin as naslun may tuya. May ngatikan tayo California kasya ko na pa ngakandan siya sramsramkin they can just eliminate their friend. Na velva ko tafila. Tasok to masiwo pag ito na as naslun may ito. Bakit siya magat sugok funding. Gila ko na ek ta gusto mo di mo kung gasyon. Proikin, kani gesta kadalingan be. Di nagemani mo kayo na proikesh. Di proi mo kayo na kung finash o yes masi euro. Kung gasyon ki bello man kung gasyon ki. Minigay na makatyo ka na on a voluntary basis. May makadalo wala siya siya. Katikan mo ka ng singkat. Or share na sin may ito. May tuyash nga in Guiba. Nga wait to kiap si Guiba. Nga wait to follow ng Gui.
Katwiban klik pang masel klik ponbe. Katwiban finamet mergi pa katwala magui in magdagyan ka nash ke masel fa na tie inen aluluman pa isang moligom na gaslon kat. Paano siya mo siya? Hindi ko mishesh. Me, kung araw ko mishesh. Wala, alalang sila. Kubra, nga siya mo kung mishesh nga man po. Wala na siya ba? Tishak inin alalang ko pa. Moliyucklac. Shak, Jesus Christ. Ano ba kayo siya? Pangit. Alula siya ba Moliyucklac? Baile, pangit. Alu siya pangit. Tangan kat pro, kat pa pros, kat pi Protestant na. Oray ka tayo nina. Kaslan ka na di may isang Israelik. Dahil si paano magkaslan ka isang Israelik may ito pa, may ito si matagya oya kuluk. Dahil si magkaslan ka di Israelik may ito. Kaslan ka na si madlal kung isang orelo sa ini. Dali ke bel ke ulayan sa siya. Stojas kuma met live gaskin jokken bel siya pa. La gaskin handa o court so. Ko handa o court pa ko sin bel siya. Ting ba siya me staff accident. Alam si analogy lang nga. Ala graphic. If bel siya when is by zoom. When is to bel siya. So in one spirit, in one accord. Belzima modal manakawa sala kanila foi. Amen. Maro Belzima nagasangat ko Israeli may daw pa. Israel may kulugi may mo. Maro mit kumlela in adulo man. In adulo pa shikum laliki kumingwi met lalvin kuya. Mit kumlela. Kita ngasi ver na god nga gas gusto lela. Para ka dayin ng sharmin gas lang ka to. Na kung siya ka makatfak ko, kaya na kuman. So, makatfak ko, hindi siya pwede sang tapok. Pag global alam na siya gusto ko, wasi matagubigat ngan, hindi just ko. Unso ko pa bangay siya. Alright. Kita sunderal Lydia idan ya kunsuluk kumya. Wes mod. Davong dito sunderal Maril Masunia. Primrose Lelean ildanin unsuluk tuyak ilbangon kum nakatsasyon kami naklas nam siya. Pagkat ka unsukan
na gilwyn ffyrir siarad gwni gaya. Antigin non go le call on God, ushering Lim Jesus Christ. Na elito le oye significa in Enwoki John the Baptist. A miller okay? In gain bella, gain me they we say yak. Yoke na confinas wallo. Confinete Kumir makin wallo man pull some strings. Kumin some connect le if was sikyakangan. Oh, Marina actually me let me finish on kaya le Enwoki John the Baptist take it pe oye was. Sige mod ko ma sigagin beling eh. Got witness yetari again George Floyd. El mise gishbin like that mo police mistreatment. Na American of one na tuyagin action was sila. Injustice systematic injustice American finne na ke black communities penang. Ne penang aliyem saying status orektalal George Floyd. Sain pena sewla dalis $1 million. Ma police department kishbin dafum na sila kan moli flock na sales. A lawyers can represent sewla George Floyd. Some actual systematic injustice. A mait pa charong, mait meriki. Maritinga si kake pellan lame. Lame ni selim Jesus Christ when natin got sa kona ka washer on. En mo ki kosin silalingan, tiya ke o Yesu was, o il te gasla. Melaro, il sum akfashi, kunogon mal sa makat babel sa pailmanake. Naro usina si kum. Usina si kum kita non ko ke cleanse up lasho. Masi vena. Mani kin defin sikat si mengaro, ta nga proin sikat di sikat. Menige na nga live mo lang manas le. Finish pasikat sin sietlik dit nga na ke sewla ko le mengaro. May proy lo ko pakatlen gashi in coin live mo ko. Ngayon te tafong na mo ko. May an example na wuwisi po nga kumidlutluk kunke. Fosingal daw kung piniliye gasing lisa. In fact, fosingal when Jesus learned, get along ni sila John the Baptist. Ilte sum proy na sin kalangan kat baba falok sa sin mga melaro il sum duty kigaslan. Batik just ko inata ko ilente klasik mo kay fan ay champion for single do single ako siya na take just ko kumiga sa champion nakat tafa akisin siya gile me ka champion take it Excellent. Ana ke tamal chole matawak e kasme lutu chinge katsungi for single do singen ke pelsi malemel long etak la mesi sikyak ngan ke mi se silan kasin silalingan nael pang suksie na delin som makailan awe na batamal tut kan itape utenen we na los chigen som na ke siena ke fa single to lusingan na pa elos som Ake o yema lemel akfashila yema dalos ke men malarape ke on gulamait kanigil dilalan masi atla ke ta ka ba ka ke ke fasingal ako singal na yo pana ke peng sila ngen ta nagitskal dolo singan pa elo je som ametan ne biye ila dele som na del muta pechuk pen genek ban ko elo som na we na pa elos som som na we Lugilak Liki Alohloh fasingal Cheshamon ben akime lu tistinga in fact el mutimo
hen singa nash Bethsaida dan nash to nan Capernaum na Bethsaida pange dan gokshima wala singa pa iglesia na la kalimi pong ba si of Galilee ng asper ng akalimila pa ilo se kala wenga na pa fo singa polo singa diok na sram kitikun no sige en bogi John en na lemel shoot talin kan som sengla win in kan mong lagi siya na makena sigala ko sta ka na using and malong ge malemel ran ukwal lama ke popularity ka recognition wala pange makataga mawasikya kaya amet tamale lem ke koneksien misle elosin kan sengla na kemet kan ko alosle in national Capernaum Bethsaida ke gospel ne interchangeably man ne losing a fact na mo la pangin na den mata ku kwe pa sini mo ku kwe so na pa so ne pa ola la una la lapsima me akalimila na sin mata malutut ngan ke molin metla losaan elos kain me naman siya matang yakata shike ala pas na met nga elos ene na kain me makailan na nasin lem liye mo opportunity si pangan elena na mong leta jakta eldena sa palos le pap ke wasak singala ko singan markets ben me market lang silal na sin meta leurek magan opportunity singan ana kita mo silal paken pagki ingain pakaki kaslan kan na pangan masima sikya ka na ba eta ka ki eta fen post ngala ko nagisingal me ko singan sam naki Belgiuma me lenin matawak lutelos falein matawak losla nama matalutut nge ana intanan kama me itala pa fakman oreko nan ani kala losman kanala lempangan nil tamana kewa saka in fact na sila ngali mo pang mafaal ka tinaro ke falein losla ke una fonsinge tayo na kanda spaldal la kadinte me Elia ke gede ya los in the lost pelos polok na hansi losan when fin nagishkarak si modap kya ke the commentary ng Delmo and Capernaum Bethsaida may lakusma na pangan hansi ma matamalutudan molin madin kan sam sin lem or ela suggestion lalosin kan sa payak lemet mo kadal ngen mga ta kanil siya lagi fosingal dolus nga lakus sam na yoke pesi matukun John Baptist ni siya ngayon lo si somin mongle au kokla eldal na matamalutudan laman me impatient yak kataship sefong yak alem lima opportunity in kain lutikaslan kat ba ngan man pelin miselal apkran mepe tapos sila nga tuin singan ke fasingal dolus ngalakos ipsimet ke singal megosan vlog balance Usak na ash, tama sila. Take interest ko, kumbula. Okay, all right. Okay, na kumdi string la sila los nga. And usia na suskiden kalim kele. Malutut siya nga Pyle fact le lemel induti met panchu met labana posse, labana yoksi. Malutut siya nga inge na kren loing na ke shipe malemel lak fashion. Inge na luti malutut siya masi met tamalutut. Mayen ash mana yoksi ta ko ke ito ko ke menanak singa na ke le me ilo se epel na ke lemel da akalos le na ke masama e fata ko na malutut siya nga analan OJT on the job training singin na po el sinalos le na sang counseling na selos metliki but ngene el na fact le mela wrong awana ko min gassing kadala le lem Jesus el omniscient el ita wana kayo el omnipotent el koliki na kayo el omnipresent el ashin na kayo pang quality story lang God mag yung fact ng
kung finfulia ke pang Trumkin lem Jesus Christ, and kumilie oil le. Mana ko daw ni plan nila. Mana ako kitari, ilak fashi ba kayo fan na. Naba singaw foster ko ngan eda ko na ke kumishamkin na ke luti la ngan. Paila luti. May pancham sa ko ngan. So mamay fashion oye, kung may lutlut, yok na sinmit na mga lutlut. Na think just fashion it. Fashion it ke first singalon goshan na kelos ta academy na sin lem suggestion nunak lalosan lemel den af akelange mit sa palos le. When lemel anak yung fact na ke ito lalaan elitayin nalan mo ito na jangan sepoyak leil dal na le oralan kenek in kain match resource maashan na ke inina si maashin ina ma matamalututan na kalimila elosla lois sala enin ma den gunagan ma da kunak magafunya klal neloswaya na ewo in da spoyak le elos na balimin mo mutsapalos le el vaking na siwas na sin matamalututa na pangan pel si malamatayangin ka in orela si oye na ba medel vak mo el sikla meash da pakalim da na ma da lik singe vak na sil Andrew akademi ke chonon gosh fasal kushan la da lik si ash me lof in flau de me gosh tebe na vak ma le yok la ban I kluke bashan na pangan mamash ma ilusin orek makinan na ilus akademi na pa me idalale silaklagin fak la panangan masha esang kite ye pisin machima lem daga in long kelutilan leman ke peng yel na pangan pelsima toplan leman ele orek makin mamashan na katsunde ke fasi aksingaul yangan pangan pelsima esabelus in kan daklamata engadak na ingasao fakulo kanjelik preta kitelos siyang kipelsinge insang na silos may kasha sima utaga sindalik singen tebe nama me big kids meal si kamesi akademiyakla lem na rek magin maashan in kay nara kasi makachamramkin tamusyo lelvak kimatawa kiye in kay ora kasingen siya akademi bena katfin falok na ki uliang matan na ki pelsima sikyak ki exodasing alagos faslongol siya yok ki pelsima me ibelal mo siya na ki oye ma me na insang pe kiti talik din gat ngena na ki oye si malem el akfashilange ko ansel el kanselik sangdelos de pangan ipsima taga ki me men sima sikyak ngen nara masima kalemo pa likina in sinakan la met mainin nangan likina in kaingkin ilya sima shimdalosan lemilara kalalan ki men sima kalimyak ki fasingal gos na gesingal yokna panina din inka nakalimila pange mamasha nimit kaingkin na pa elsang kete pa men singan sangrela Elora insang akademi na silos, akademi la paslumon gelongol sian vakla aspe duwa sikya ke me fotos nga luo se falbe na ke piselos falbe na selos ke piselos in kain uspen welos nga vak na ke pisen matamalutude ke lemen ke dalalon daringat na malutut singe kapa singe akademi la tao sinne me ko singe pisen met tena ay wala matayan katalik nge siya kata biblical scholars nge fakla ekan posti kita osin ni meko siya makalimiyak nge men et council alo siya pa mukul nangan pa ilosak laki natamal siya lebangan me kam malutu siya nga flonat pala na yung lumalap Masih get reading masimit pero mas situation siyang hopeless.
Shkimut ko lang tayo fino like remote areas en na siya yung lase wangin mo o no siya ni o may tabasin siya na for no shkimut ko for the settings nga in town lokon colon lim tinaleka academia level settings in galim na pa na wangin kasha sa iya. Kung tingin ko na kasha sa iya. Kaya nga establish context ng ginagalang yung locational context Pusin mo the context May akfasyon context Yung galing yung context kaya mga Kadali ito nga, wangin na pa ganik sa iya. Wangin options sa iya mo. But wag ngayon ko na-apple na kaya. Naroon, they'll revert to their getting some of the marshals. So, dahil sa mga ilam dilo sa. Tayo dahil flokle. Na mele melvaak. Mo. Na sibel na malutut ma. Kung ni malutut siya gospel akos nga kawan na siya mo. Kaya. Yok na si malutut. Gospel akos nga siya mo. May nefo. May yan siya malutut ma lem Jesus Christ ay may kalaifong yun in ito mising. Le masiyok siya pa dahil lang gaslan God na si may ito. Le gumayis sa gaslan God hindi ka nung nag-e-end kumasyon is cash o is koke komisyon God makayafan na. O naging may tsangakal niya le limekos kung tayo niya limekos luwo L equals 7 nabanga ba siya and makadaliya nemboyitkos ke nemboyitkos i-show siyang nag-gaslan ka at in cryptic codes kalmaya pa kat makifan na ba kan filia siyam sa kungan kung gawin na kan plan nila may lutis ka ng paraswiyado ngayon kaya mamalo na nila may digas but lof ko ma tolfo ko ma Kain sinang fuko. kaya ba ko mamalo na nilagay Christmas kasawagin mo dang fuko na patsun na oyak lang may akos tao sinuhun fuko may nakakafuko ba katiyan kasi kimot ko lof limekos iklu ka na forget kita ya. Kung Lord gumin ako really cost wala ako sa kayo. Kumili label proy ke ay konselik ay kita. Na ipangano iya sing ako mo kita fa ng gaston ka. At pro kung gusto ke kadem ta kay ni chalga sa last na kayo kat proy. At probably got sick cutting download the itak mga tsupagin ngay nasishkin mga dafrot na shoes. Na pa mo na kalim ya na siya takatliyo o yes mga lang dahil proy ke consult kite. Na kisigimot ko ke low flowers ko. Ke proy ke nge ilusas kite be ana fakate. Kung consult sama mo Love sugat na lista. Fakay, ya. Chimut ko, main siya ba? Main na ako wala na kasi. Kung kita ibinig sa ko, o kuflalish. O na fakay, ate yan. If ako Meto, Matt, Luke, and John. Tina, if ako local na descriptive. Hindi ako, okay, dahil kita sa ko, ngayon mo, shigyan nga siya. If ako na, mga Paile kita ko flight Belgi kita tunay yung maton kala kita kan kasiyan. Na mata na swag ora ke si video ng deal. Fakka ora kita maton na kite ik na mo na eldalish. Tema na si ako mit left ora ta mayen o yes si ka may luti na si matama dito ke Belgi may lo se leme na so wak fria ko sa ganyan los hina able na singkat. Ete alda main nangimin na kasi o
and ma source ita ko ke source ma may tuwal ngide sun iskean pa into kayo in Lord Jesus Christ. Mean yes nga ko well no be options ay kaya nga si kumpa ako may able na si masay ni pelsi pa ka rock bottom when no been get saya mamo katile reach down na hulu kumyaki and gumash ko ya kumi ifo ang kuminito le dia orik maloman dia meza pa gwi lang ya kat na popular si kumi pang taking just ko del mas nangalo del mas ngamta na yung proikel ano nalikaile nahila pangon na mo kikoral si Vena na hindi na ngayon dahil proy tigas like nga taking just ko kung pa kaya na naman mas alam pera si nga kaya nga proy kay nara may tluwangan kalam gila as proy si sikyak kisipin as Elias sinsing na proy si renitari na taking just ko lang ko sarla masilo ka nakidik bingkot mait katika read brains lang mait nakidik kung proy kay nangahawk sa tinga para na kung kailan kat para kung kailan naramid sipin mula sing mana sila taking interest ko ilan ito wala colon cut pamuhi ko nga na power kat matalal fungiyam na siyam sin mo nga proy kay tikal na baka try may show off ako try kalam ka na as proy si sa payagyak na urine ka at lalal fungi ke laki colon ka at akay ko so what is the main source mga kuminag din so na yaron pa kat makaipan na malilit siya nga pangafak mga simot na malilit malilit siya nga Meto, Mac, Luke, John siyang ulit malos kayo na sumon ke minash mama meto na sumon John na sumon na malilit siya nga kayo na sumon siya manasikum then read diction like kalim ke le klasa plakum o katitin able na sin the main source at all time I think just go Bitli yung ashron kaya ba sila amo ash fos yung lola ko minong jamkin ash fos yung lola ko minong jamkin mo ba nga pangan aw na masi nga spill the beans